ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯈꯨꯠ ꯅꯣꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ COVID-19ꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯐꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ 90,000-90,000 ट्रेन पोरक्तना फ्लाइट पोरक्तना बस होंदना लेफम चाफम तोंगाना तोंना क्या कन्ना होने अहानबा फेज क्या कन्ना मिसिमिना यावगिदे अंतकी सेकेंड वेव सिदा लाइबसी अदुकी मतिक साथीरे नोंगी पॉजिटिव ओइबगी सांग लिसिंग योखलाए मी लेतबगी सांग मी 10 गी मथक 10 मरी 10 मंगा 10 सिगी सांग तौरे मणिपुर अखोई मिसिंग यामजदे सिंगदा लेरिबा तमदा लेरिबा नागा कुकी मैतै मैतै पांगल अदगी गोरखाली पुनमक पुल्ल कांदे अखोई लाख 29 खक्तनी मिसिंग यामजदबने अखोई स्टेट से अदुना अखोई हारिबा पैंडेमिक सिदगी अखोई इसाना इसाबु कन्ननब होनद्रगदी कनानासु लागा अखोई कनबिररोय ऑक्सीजन की अवार्ड पर लेरंबा ऑक्सीजन मतिक चाना थमे प्लान मयाम ने खले डॉक्टर की अवार्ड पर लेरंबा डॉक्टर मसिंग मेन खले डॉक्टर सून हापे नर्स मसिंग अवार्ड पर लेरंबा नर्स मेन खले हॉस्पिटल की अवार्ड पर लेरंबा हॉस्पिटल मसिंग बेड मेन खले तौबयाब गवर्नमेंट के साइट की खोई तौबयाब तौरे वैक्सीनेशन की कैंपेन चथै वाहनद्रम होनै टेस्टिंग की तौवे तौनु होनै मसिदैदा अखोई सिगी फिवम से भावबदे अखोई हुजिकी कोविड से कंट्रोल ngमक्तबि फिवम लाकपसिना ngसिदि एई मयामदा ए मयामगिदा ए खोंग पाइरगा हायरसु हाइजरगे नै ngसे हुजिक अथेंगबदा एई अपील से तौजबनी मदुदि हुजिक लेरियो सुम फिवम सिदा सुम अखोई से चत्त तारगदि अखोई मसिंग यामजदब मनपुर से अखोई मांगि बतारे अदुना अखोई कुपना कंसल्टेटिव कमिटी जॉइंट कमिटी अदुगा लेरिबा अखोई एक्सपर्ट सिंग मयाम तानर मतुंग एटलीस्ट नुमित 10 नि खक थिंगबदा कोई चरा हेरोय सिरोय हुजिक सिरिबा हुजिक नारिबा मयाम सि अवाबसि उबदा कोई खांग ngमद्रे अदुना मयाम लाइबा तारिख 19 ngasi तारिख 15 अदुना तरुक 33 का मसी भावबा मयाम की करी तौबिगदबा अदु मसिदसु नुमिनी हांगे अदगी नोमख हांबने तरोग हेक्ट ग्रुंग थारगा मो बाजार पोट लेबनेना अदु लेबनेना मो फंगरोय मतंग तौसनबदा तरोगदि अमुक हेना पॉजिटिव ओइरगा लोइगदोरिबो सो मणिपुर सरकार लेरी खोइ लेरी युम द चेंग थिलसु थिलके पीजु पीरी चाना बोइरो अमो ओइरो नुमि 10 नि सिदंग दि खोइ क्रिक लेपगा जमानन लेपगा नै खोइ कोविड तकी ngakhokna phonasi maramni masi mine ngakhokko ngamo isa ngakhoktrogadi aduna tarik 19 gi ayuk angan badagi total curfew masidai da kone exam tawdorisi except essential service mai ising anaye aduga masidai da vaccination gi chatpa वैक्सीनेशन की तब कैम तब वैक्सीनेशन की थोड़ा मिसिंग में एग्जाम तौगनी टेस्टिंग की हाउस टू हाउस चलेबा सिमा एग्जाम तौगनी तारीख 23 मुस्लिम इचिन इनाउसिंगी ईद की ताई मसी धर्म की ओइबा पोनी मसीददी ईद की ओइबा मरी लेने धर्म सिगा मरी लेने मिसिंग कोई रिलैक्स तौगनी रिलैक्स तौगे हाइदना मयाम हुप्पगा पुल्लगा तौबदि तौबिगनु एसओपी फजन ngaga id pangthokpiu aduga ataydi chap chana tarik 19 gi numit 19 sida khoi chap manana sarkar na haibagi nataba isa na khangna khoi covid sidagi kanladi khoi se isolate toroga khoi tongan apan thokna tumin leirkanda kan mi unadra kan khoi covid sidagi kangedabni haibase madu isa gi wakhalda phawbiraga
lamdam sigi paisa ise no marom pang mayam amukta di akhoi hairiba covid se ke khoi kanchi atopa state yamna fanagre masa masa no section na badagi masa masa na section country kaya masi European cup Brazil gi so marks up na thoga sanagre masa na section na badagi akhoi gi north east laiba adu maroi na manipur da laiba variant se delta variant ne yamna launa ganba akhoi no home kano testing hujik thari se home testing tawbus da phangniba positive mayam se masi haidok tan leiram mayam ama yum da sidoini or horen soron ba yadre har kanda kano do khogi oxygen do yankhai da ngai re humbu da ngai re kanda hospital pukul kodoni kanmang amoi doini adu ngasi mass testing se da phangniba positive oiba sing mayam se khoi no se isolation da CCC da covid care center da khoi thammi aduga lapthong halli aduna please ay amukana mayam dai khut no laga haijari lai oirei ba film se khoi missing yam jada ba khoi gi state ni singdam pulga khoi lak puntre kunipan kuntha muktani masi se no magi hujik oirei ba positive no magi hujik le sirai ba mi gi sigi chang se gi nga di ai khoi kui roi aduna amtang di tabiyo amtang di yabiyo narol sing he tongna gumsi football sanabado matam khita lepiyo boli sanabado matam khita lepiyo turen da picnic chapado matam khita lepiyo nakan nakan da labuk da chak sanabado matam khita lepiyo nimit tarani tara mangani dum lepada sigi laina sidi koi kan mangani aduna mayam punamak laiba tarik taran pan sigi di waru bigano aduga policing security forces including Assam Rifles CRPF ai loina senagani MR lairak ta lekai da police ngakani lairak ka lekai da curfew do thugairaga chakcha hajana ba yoramba natragana football sana ba yoramba natragana boli sana ba yoramba natraga katukan mayam punba lebum phamba yoramba tawroga chu mado police na lokut pe action da mayam waro biganu maramdi akhoi masi tahudra de akhoi manipuri jati se chingdam na leiru se masi akhoi yamna awa ba ta ba ya ba film leire aduna ne ina mayam da nolukna amadi kitang kallapna ai appeal tawjari se mayam puna mang to yabiyo